Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Ninkay sayla chol jiruli hun kamo kain, jiruli kutana in yoko chishkutsbal, shtsaqobliqa solbal jiruli shamana in chirish ebli salmo. Utnagwax naqtaqa hultikaliqa versículo jiruli shamana in, naqatausalihu Salmo capítulo 67 versículo 3 ut versículo 4. Atqaqwa chepan yoshin tashaqchakuli tenamit, chepan yoshin tashaqchakuchish hunileb, che sahok ut che bichang lipoyanam, shwanaq satikilal nakaholomieb litenamit, laat nakaberesi chishuni liruchichuch. Naqshekwangchaq chiruchaq lishchuameb li patriarcas, Lishk ángel, lish santil music li Dios, nashkut besi jakrib abanan maakwa hot sakal chanru naw bilruwa nakakwan. Sa rabingil li ratin lah kolonel, eblish solom li qagwa Jesus, ke okchi tsamang chiru li qagwa, renaktak ehek reheb lish santil music li qagwa Dios. Haneb kesh siknak li qagwa tish hoy jak lish santil music sa shbeneb. Jonashcherihu Hechos capítulo 1 versículo 4 toxali versículo 9. Salihu Mateo capítulo 24 versículo 14 nashche. Uttapuk tesiman klichabil esilala in chirish li nimahkwal shkwankila li chosha sa chishhuni li ruchichoch. Resh olobangil li yal chirueb chishhuni li tenamit. Tohachan nakta chalq li rusohik. Eblish solom li qaqwa ke shkul li taqlain. Utaneb sa khumpat ke okchitihok utshamankil li shtenqeb li kiyechi ikreheb shban li qaqwa Jesus. Ha li santil musiqih. Utka naqlao naqwaning ana qatsamachi anchalil qachol khoshishbanu li solom li qaqwa Dios. Shbanaq li qaqankhela o naqwan ha anchoy bal shbanungilik ankhela in li keshtikib chaqaneb. Naqli qaqwa kosh taqlachi shbanungilik ankhela in. Mukoshosh kanap taqa jones. Renak taqa banula o ho chanru naqaj. Ho chanru naqakoshla naq uswanunkil. Shbanaqlik angela in at koskwits in. Holomim ilchaq shban liqaqwa Dios aran salisantil najej. Aran sa chusha. Ho kanaq liqaqwa Dios han li nakyok liqametsew. Han li takyok la metsew wakwilaat. Han li takyok liqakwankilal rishbanunkilik angela in. Lik angela in mukorreta likwing. Lik angela in. Reli qaqwa Dios. Hokanak nashpatzqe, nakhunilik taqapats liqaten ankil rikini qaqwa Dios. Haanak kuiha in lik angel kik ehek jak sashpen eblach Israel. Renak teshpanu, khunilik qe brach chishpatzwal reli qaqwa Dios. Lishten angileb, nakanaw naklishk angel li santil musiqeh. Nak angelak sa shol li khunkhung. Ut angel runak kwangkon nachrikineb. Resh nawbal shak bengileb, lishpatzomeb. Reshten angileb rikin likarut ni kerach. Uchihokan sa komunil to sa kong sa hunkutan rikin liqaqwa Jesus. Manakulak rakchakulaat. Kwang krochbeneb lihun tup chitenamitain. Likwang kewrachben liqaqwa Dios sa shben li tsulsyo. Shnawbal naqtoh nabale bakwi liqasqitzin li tohmahinik shnaw rikyal. Qapatsaqre liqaqwa Dios qametsew. Reshk ambali esilalain rikineb. Qahultigaq chanrunak li apostol Juan. Sali capítulo 5 relihu Apocalipsis. Kishkere tal nak mahun chan likitawek. Lishkuluk taraxte bal hun rehep likasht. Abanan nak likarner kirushte bal ibutbo kilhu chan li Apocalipsis 6. Nakakere talishk angel sa komunil li igles. Chalenchak nak kitiklag rikinep li apostoles. Toh sa likagutan gila nakwan. Cholcho chikulik aruyochi chalk chubeh. Nakanaw naklikahonal. Moko nabal tachik. Hokanak ahelak kwidu. Nakanak kwanak kwi. Takajal ka sa likapabal. Kwi ing anach ola chaku. Naruak kwi nagatpatsok. Matkoshlak. Li Dios nakatshra ut narakak kwi lagolbal. Mantiusha kwe nakshinaguch pinichiruli hunk amoka in sa likak angelain. Mantiusha kwe nakshinaguch pinichiruli shamanain. Kwi li Dios hokanarach. Takabiqib sa honchik likak angel.